يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا بأسمائك الحسنى يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجر على نقصاننا وارفع درجاتنا أولئك الحسنى يغفر لنا ذنوبنا اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك السعد العرب والعجب وإمام طيبة والحرم
وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم القاسم سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. طلع البدر علينا من ثنيات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Al-qail fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tuliqu lana biha abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa nasiruna fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Al hadis au kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'd. Hadratal fudala wal kurama, para alim, para ulama sareng saja para masyayikh, akhussu bizikri wa ta'zim ajunan hadratal mukarram Kyai Haji Muhammad Dahlan Masbah, ajunan hadratal mukarram Kiai Lutfi Jazuli, ajunan al mukarram Bapak Haji Suhaili, sareng seteja para kiai syabtina tak bisa nyebut asma agung ajunan wahidan fawahidan sestejana abtina takriman wa ta'ziman. Seteja tokoh masyarakat wabil khusus pamangkoh pupuan maker sareh tisah gelis semolja Bapak Hafidhi, sareng seteja praputisah se akompol epa semuan baja mangken, ajunan Bapak petugas pencatat nikah Kementerian Urusan Agama Wilayah Kerja Kecamatan Gelis Siaptina Amul Jaaki, ajunan seteja tondunan beleh tor krabeh bekal pisan semetel epon dari Tisa Campor Kecamatan Meropo Pakotan Mekasen, keluarga besar Bapak Imam sarang Epu Sidana, wabil khusus Roisul Kafilah Kamantan Lalake Siaptina Amul Jaaki, Sahibul Hajah, Sahibul Da'wah, Sahibul Farah was Surur Kornan Bele Tor Krabeh Bapak Muhammad Hasani sarang Epu Latifah sesangat cumamper pangkelian epon, ajunan hadirin hadirat al-mad'uwin wal mad'uwat rahimakumullah. Hamdan lillah wa syukran lillah azza wa jalla bitalafud alhamdulillah ala ni'amillah, salatan wa tasliman ala rasulillah biqauli as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habibi ya tabibi ya Rasulullah biidznillah wa bi'aunillah. Abtina ajunan samira busami mulja bisa amujalasah fi hadzal makan al mubarak ngulmai oncengan sahibul hajah sahibud da'wah koronan peleh tor kerapa Bapak Muhammad Hasani sarang Epu Latifah endalem lampa tareka engki kadintoh tero matibe saah penotreh epon tretan husnul khotimah binti Bapak Muhammad Hasani sarang Epu Latifah kalaban bekal rakah epon tretan Abdus Soleh bin Bapak Imam sarang Epu Sidana semetel epon dari Tisa Campor Kecamatan Propo Pakotan Mekasen supaya insyaallah akdun nikah bedi kelampan fi hadhil fursah al jamilah kalaban pandu'a barokah ajunan saja lebih para alim para ulama akdun nikah seperti kelampan eta tiyakina serang ajunan ya Allah ya Rab akdan mubarakan maksuman ila yaumil qiyamah tor muga-muga parena teti cucu barisah fid dini wad dunya wal akhirah
sakinah mawaddah warahmah kantos ngagungi putra serang putreh sesoleh serang soleha kalaban pandua barokah kaangkui komantan sekadua barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair amin amin ya mujibas sailin. Hadirin para rabu sepotor enom sami mulja tor parjugeh ngereng saksiaki arang sarang prosesi agdun kirom agdun nikah seperti arasaaki lemak manis lalampaan saben-saben masan tretan husnul khotimah binti Bapak Muhammad Hasani sarang Epu Latifah kalaban bekal rakah epon tretan Abdus Soleh bin Bapak Imam sarang Epu Sidenah semedel epon dari Tisah Campur Kecamatan Propo Pakotan Mekasen bedi pimpin sarang Bapak petugas pencatat nikah Kementerian Urusan Agama wilayah kerja Kecamatan Gelis tor sabek dan akad dito bedi isambut kalaban pamausan selawat mahallul qiyam nyoon barokah kaangkui mimpin Ajunat Simolja Al-Ustaz Miftahur Rahman Sarjana Pendidikan Islam wa alaihima tafadhol masykura. Bapak Jamal anak bini kucing gaula saya husnul khotimah nyon panikaki tor bagabinaki sareng bekal Abdus Saleh Abdus Soleh kalaban nyon mas kabin selo mas bikram tor seprakat ala salat ampun gaula pasrah kebekelan beli beten gaula ya sambian Eki beten gaula nerima atas pamasana panjenengan dek beten gaula kaangkui menikah tor makabin putraipun disebut ki ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para rabu sesama mulja sekecaki kadinto prosesi abdun nikah antara Abdus Saleh sareng bekal epon husnul khotimah putra bini epon Bapak Muhammad Hasani sekak dimaki buru ampon apasra bekel beli dek beten gaula kaangkui menikah tor makabin putra epon sekesebut ki buru tor sebelum akad kak dinto ilastariaki beten gaula nyon karidaan dek Kiai Fauzan kaangkui maus hot benikah ngerek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati al-ma'bud bi qudrati al-muta'i bi sultanihil marhubi min adzabihi wa sadwati an-nafidi amruhu fi samaihi wa ardi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkami wa a'azzahum bi dini wa akramahum bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'alat azamatuhu ja'alal musaharata sababallahi wa amrum muftarada awsaja bihil arham wa alzabal anam faqala azza min qail wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira fa amrullahi yajri ila qada'ihi wa qada'uhu yajri ila qadarihi walikulli qada'in qadar walikulli qadarin ajal walikulli ajalin kitab yamhuwahi ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ngakui bahasa apa? Bahasa apa? Ngakui bahasa apa? Bahasa Arab. Tak langkong ke? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ahi Abdus Saleh, usawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bihsan. Ya ahi Abdus Saleh, angkahtuka wa zawwattuka mahtubataka husnul khotimah binta Muhammad Hasani mewakili abuha bimahrim minka adawati salawagi romaini minad dahab halan tuh nikaha wa tasbijaha bil mahril mazkuri wa raditu bihi halan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa baraka likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khair. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه أشرق البدر